народа Казахстана, народа Афганистана. Это традиционно у нас происходит ежегодно. В этот раз мы передали муку, рис, передали растительное масло. Да. Этот визит будет особенный. Во время этого визита мы подпишем протокол о намерении Казахстана и Афганистана строить железную дорогу. Первый участок трансафганской железной дороги Тургунди-Герат. Я думаю, что сейчас во время визита к заместителю премьер-министра господину Барадару мы его подпишем. Ну и я надеюсь, что у нас традиционно 2 раза в год мы минимум встречаемся. Казахская делегация приезжает в Афганистан, афганская делегация приезжает в Казахстан. Будет завтра и сегодня очень большая выставка. Я всех вас приглашаю посетить ее. Спасибо. این اولین سفر ما نیست به افغانستان. فکر می‌کنم این 4مین سفر ما است که هیئت قزاقستان متواتر سالانه به افغانستان میان و ما ملاقات‌ها و دیدارهای خوبی خواهیم داشت با جناب عزیز صاحب وزیر صاحب تجارت افغانستان و همینطور نمایشگاه محصولات تجاری دو کشور در افغانستان در خواهد شد و ما امیدوار هستیم که ما حداقل سالانه 2 بار رفت آمدهای تجاری داشته باشیم بین دو کشور و ما آماده کردیم یک توافق تجاری مهمی را که برای امضای معاون اقتصادی رئیس الوزراء انشالله او پیشکش میشه و امیدوار هستیم که این سفرها به توسعه روابط دو کشور بیانجامه و تحکیم ببخشید این روابط.